Ćao prijatelji, to sam ja Zlatka, vidite moju maskicu, stanje je dobra. A vidite ko je tu sa mnom, druga Zlatka. Ćao ekipa! Ekipa, šta mislite, zašto imamo drugu Zlatku? Da vidite da sam to ja, sad ću skinuti maskicu pa ćete vidjeti moja nasminkana usta. Tada, vidite, to sam ja. Uglavnom, druga Zlatka je tu zato što ćemo imati još jedan giveaway sa žumićima. Jej, baš se veselim što ću ja biti u giveawayu. Nadam se da ćemo osvojiti neko koji jako voli žumiće. I ja se isto nadam, ali svi koji gledaju naš kanal jako vole žumiće, tako da svi imaju podjednaku šansu i svi nas jako vole i mi za sve želimo da nas dobiju. Ali, Zlatka nova, ajde pređemo mi na stvar. I da, ekipa, ono što danas moramo napraviti je izvući pobjednika našeg prošlog giveawaya, to je onaj koji je pobjedio za Žaga i Filip album sa 2 paketića sličica. I znate šta, ne znam da li ste gledali naš video o Hrvatskoj pošti, ali naš prošli giveaway su upropastili zato što smo mi lijepo poslali album i sličice, međutim oni još nisu stigli pobjednici Ivani. Mi ćemo još malo pričekati, uložili smo prigovor, ako se ništa ne dogodi, mi ćemo poslati ponovo, ali svejedno smatramo da to nije u redu i nije pravedno. Zlatka, šta ako se ja tako izgubim dok me budete slali? Mene strah ako se izgubim i dođem nekuda kožnjakuda. Ne brini se, Zlatka, neće se ti izgubiti zato što žumiće šaljemo preko tiska i oni su svi sretno stigli. Do sada smo poklonili 4 žumića i svi su sretno stigli do svojih novih vlasnika, tako da se ti ne moraš ništa brinuti, Zlatka. Dobra ekipa, stvarno ne znam šta bija da se izgubim tako u pošti negdje. I da, ekipa, prije nego izvučemo pobjednika novog giveawaya, kojeg ćemo poslati preporučenom pošiljkom obavezno, želimo vam reći pravila ovog novog giveawaya, kako možete osvojiti ovu preslatku Zlatku. Ekipa, Zlatka mi je pala, sad ću ju dignuti. Dobro sam, ništa mi nije, hahaha. Dakle, pravila su ovakva. Potrebno je naravno preplatiti se na naš YouTube kanal. Zatim ekipa, što je potrebno ovaj puta je zapratiti nas na Instagramu. A naš Instagram je Celestia_kids_channel i tamo nas morate zapratiti da bi sudjelovali u ovom giveawayu. To je novo pravilo. I treće pravilo, morate ovdje u komentare napisati odgovor na ovo pitanje. Hoćeš ti, Zlatka, reći pitanje? Može, budem ja. Dakle, ekipa, nadam se da svi pratite ovaj kanal i da ste vidjeli da će se Tina i Roko vjenčati. I sada, ono što vi trebate napisati u ovaj komentar je kada su se to Tina i Roko zaljubili, u kojem je to bilo videu i zašto se Tina zaljubila baš u Roka Super Roka. To je pitanje. Tako ekipa, to je pitanje, znači prvo preplatiti se na naš kanal ako već niste, zapratiti nas na Instagramu i krivo sam rekla, i ovdje u komentar napisati kada su se to Tina i Roko zaljubili. Nemojte propustiti njihovo vjenčanje u našem videu sljedećem i pogledajte ostala videa gdje su se oni zaljubili, šta se sve događa sa našim žumićima. Tako ekipa, sad idemo izvući pobjednika giveawaya, Celestia će nam pomoći, ima vas užasno puno opet. I ekipa, krećemo, tu je naša kutička, što vidite, Zlatka se sjela na nju i tu su papirići sa vašim imenima i Celestia će sada imenja pokazati i stavit ćemo sve u kutiću. Zum, 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 dođi u Konzum, upoznaj Zumićete super pčelice. Super Rokom pelud tražim, za pametnu pčelu važim. Letim najviše od svih, preko gora najviši. Neki kažu da se švrcam, da sam kao trud. Ja sam zato ljepko slika, to je moja dud. Nosim pelud sve do mraka, nije teško jer sam jaka. Pauza je dosta rada, pleši s nama zum zum sada. zum, baby, zum, baby, zum, 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 ne daj guzu, bum, bum, bum. Zum, 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 dođi u Konzum, upoznaj Zumićete super pčelice. Zum, baby, zum, baby, zum, 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 ne daj guzu, bum, bum, bum. Zum, 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 dođi u Konzum, upoznaj Zumićete super pčelice. Pa to su svi naši natjecatelji i to oni natjecatelji koji su točno odgovorili na pitanje u šta sam se ja maskirala. To je bila Širena, baš sam bila predivna. Oni koji su krivo napisali, oni nisu ušli u naš
bubanj za izvlačenje. Neki su napisali da se maskirala u miša. Kakvog miša, ekipa? Neki su napisali u mačku. Dobro, imala sam mačku na glavi, ali u drugom videu, ekipa. Neki su napisali da se maskirala u vještiću. Ja vještica. Ne može to tako. Tako da su ovdje samo oni koji su napisali da sam se ja maskirala u sirenu. Sretno, idemo izvlačiti. I ekipa, pošto nam danas nema Iris, Iris je otišla na igranje kod prijateljice, ja ću izvlačiti danas. Ne znam kako će to meni ići, Iris je to išlo puno bolje. Ja ću pomoći s našim dvijema zlatkama da izvučemo pobjednika. Prvo ću vas dobro izvučkati, onda ću jednostavno izvući. Šta drugo, ekipa? Otvorit ćemo. Izvučkani jeste. I evo Iris je pao, da vidimo ko nam je to. To nam je Laura Lali BFF. Mislim da imamo pobjednicu. Drago nam je, Laura, da si pobjedila. Samo si mislila da tebe nikad nećemo izvući. Baš mi je drago, Laura. Ti si pobjednik našeg giveawaya za Zaga i Filip album sa sličicama. Šaljemo ti obavezno preporučenom pošiljkom. Trebaš nam na naš email Celestia channel888@gmail.com poslati svoje podatke i mi ti šaljemo album. Znači, pošalji nam ime i prezime, točnu adresu i obavezno nam pošalji broj svog mobitela u slučaju da nešto zapne, da se možemo čuti i sve da govorimo. Čestitam još jednom, Laura Lali BFF, našoj pobjednici! Laura, čestitam ti puno i ekipa, samo da znate, nemojte biti tužni ako vas nismo izvukli. I Laura je mislila da ju nikad nećemo izvući, pa vidite da jesmo, imat ćemo još puno giveawaya. Da vas ne možemo sve izvući, uvijek jednog izvucemo, a stvarno to radimo pravedno, a stvarno želimo da svi budete zadovoljni i sretni i zato nemojte biti tužni, dobit ćete možda nekom drugom prilikom. Ja isto nikad nisam isto osvojila na nekoj nagradnoj igri, pa nema veze. I ekipa, budite sretni i zadovoljni i odgovorite na naše pitanje za giveaway da osvojite u slatku zlatku i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, ekipa! Zum, 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 dođi u Konzum, upoznaj Zumit ćete super pčelice. Super okom pelu tražim, Za pametnu pčelu važim. Letim najviše od svih, preko gora najviših. Neki kažu da se švrcam, da sam kao trud. Ja sam zato ljepko slika, to je moja dud. Nosim pelud sve do mraka, nije teško jer sam jaka. Pauza je dosta rada, pleši s nama, zum zum